Likiyang kit and Pwuhng yet. Chotogit method. Sotatung alcoyok kak o kamarang. William kit yo kakir and katon kupuregan kit kapelmar. Ngen saraw, ngenen kamarayan, ngenen kawit, puan kamakamaran ni kito kawit kit na natung alwi malam and mention and ram. Kupuran kawit, kupurman paita. Kue kemararan kelengan lawan law sarawi. William Kitio patimo pagat dengan sampai wanir atau santor santor Jesus Christ. Amen. Kalangan Senator ko Melil Juan Paranet, kaya kagayagad sa pamatay uyag puro ipan po na sa Chief Clerk ko roll call. Senator Atsen Abraham, Amen. Senator Kiko Abis Jr., Senator Isaac Artway, Senator Ricky Carr, Senator Sonse Edgar, Senator Wilfred H. Edmund, Senator Bill E. Edward, Senator Stevie K. Edwin, Senator Makari Mikel, Senator Erilyn S. Movic, Senator Sheldon T. Knapp, Yes, name mine. Senator Nelson A. Perez, Senator Dionisio E. Simon, Senator Mitaro I. Sina, Senator Francisco Government, national, state, or local, waon kabinaan Pohnpei, Honorable Stevenson Joseph, siyong kubong labalab, Honorable Nelson Joseph, o yang amoy siyong kubong Koros, wasak Secretary Tungalwa, o Vice Speaker, Honorable Mikel, Floor Leader, Honorable Abram, o Honorable Senator Koros, waon ko lang sa Amorokan, Koloiso, Serisyo, Masakan, o lang way kasambal Koros nan Chamber Wood. Men Pohnpei koros nan kalal, maslikin kalal, o nan way loud kan maslikin Pohnpei. Record, o imen pagig chailan, heupen nan wiyak puron ranwo, tuipan pona sa floor leader, kon kakalwan chailan talk. Kalangan man si Speaker, muni ba niyang pagpatuloy jungal saratan, kapang wawon ka kuli siya pang namume. Patuloy nilang jungal wawon kan kamu Speaker, wawon ki Vice Speaker, wawon ki kan pagkapay, Honorable Senator kan Koros. Ibilman wawon ki Israel staff kan may patsiyang child may siyang ranwot nan kalari. Patsiyang kamu Pwuhng ranmawon kapang Pohnpei yu melel Israel kan may pepeyan men kapesekan. Mang Speaker muna ipan patsola mo yata kamugutan kak sansal nan sa majal record ma Senator Movic yang patsiyang sesinin ranwot. Kalangan floor leader Abram, record and chancel na Senator Movic yang patyang ipon ramon. Kalangan kamu. Kalangan Speaker ni wow men pagkita pan program o challenge kak katarupoy o sabulman kita channelin ran ketua. Kariaman. Dan siya mo kamagitin sa Ulman Drive floor leader, challenge sa Ulman kita journal and run ketua, koros mautung kamagito, masani ay, Pwuhng, masani so, pag kamagita po itara, miya masana pen journal and run ketua. Kami Senator Ned. Kalangan Speaker, mo na ibang patray men patuan pa kita miyan patrayang sa palma mo yung mutungal. Sagaran kayo po niya wow, may patroyan nilang. One kan kami, Vice Speaker, Floor Leader, Honorable Senators kan Koros. Israel kan may patrayang Thailand Calorie o pepeyan miyan kapesya kan. May Mr. Speaker ni wow, may patroyan mo yata kamukit Thailand sa Pulman Gita Journal ni kawan Padaro pagkakariyaman. Chancellor mo kamagitin Senator Ned, the Chairman Ned, koros mo utong kamagito masani ay, Pwuhng masani so, dahil rutung tiyaro supplement kita, supplement tayo journal and run ketua. Kamu floor leader. Speaker, wow men
Mazon pegik charen kak suspend order of business o apali nampe issue o walu. Riyaman. Chancellor mo kamagit chancellor mata floor leader. Wagi amia karyaman pan kamagitok try kat kerja po nampe issue o walu. Anson kat kilong kamatan ko sunnet kan o resolution kan. Makaros sa bulman kiran sumpa wa ban player po na siya sa mata floor leader. Jungal sekarang wow sapal speaker kang kupura. Iman beliau sekarang kupurakan o pegik charen suspend order of business o apali order of the day may standing committee reports. Riyaman. Wagi kamagit amia sang floor leader o karyaman pa miya iman pagkailan katiyang pan order of the day ye standing committee report o iban po na sa chief clerk. Standing committee report number FQ wali sa kuno line di sa limau mepit. Legislature bill number reappeal may sa kayo line di sa limau sang sa Medium Finance. Kalangan ni San Salman report word ban report ye isang supplementary committee and finance karatayman po na sa chairman and finance Senator Carr. Kailangan may Mr. Speaker, puyan kak pada sa mga kamatiyan mo ni kumkupura puyan kak pada sa umasan ng kosam sa karatang kapang kayo po na wawa may patroyan nindang. Itong alwala pan kupura mo wawan ko Meryl Vice Speaker pro leader itong alwaw tororong nalay itong alwawan ki kampagabay Honorable Senator Kadkadaur. Ito ko yung itong alwaw Israel staff kan may padang tanan chamber may sang rawat. May Mr. Speaker nuwa o karakaragi pata sa mga kamdin mo niyo kamakit maluwad. Darin kak puya ko puro standing kamdin report o wali sa kuwano le mangyari sa klimaw. Chancellor mo kamagit chancellor mo chairman and moni koros mautung kamagito masani yay uwang masani show kamagit paitar miya masana per kamagit chairman Carr. Kailangan may Mr. Speaker standing committee report o pagkuwali sa kuwano le mangyari sa klimaw. Itan kamumutang ugitak lang ko sa net. Kaya po kilimay sa kriyaw le mangyari sa klimaw. Ko sa net yun mamaluwat ka manada buwan kak. Kawait, we have been Pohnpei State Government bangkat yang patoyang non-investment. Eri non-kosanet memamor wagi ananapanan kak sainsal me wasariyaw me pato non-kosanet kawait patuan custodian o manager ananan choror besang ay me leda kamudang ko sa network ya kapitulong or committee and gag check nantatawagan committee lagay daw uliya ba nagsagatif o may patiyang committee tamatayal budget officer sansal nan kawitin budget officer may wuchong niya uliyanti executive kawit may miyanan kamudang ko sa net sansal nan tatawagan committee ninduan report magkapitulong siyang kumail ko may patyang investment conference may uyawanan win kuam may nga aki palikan may kinkaw-kawait investment dong government kan o private sector may patunan win Micronesia may relevance ang muscle palaw kuam setan sansal nan saiwa makom chapuy kajayal Senator Kay may patyang ye Chairman Edward Chairman Perez o Vice Chairman Simram o mauya sa mata staff ye legal counsel and net junior nan upana magtaypat kiyang raisaman kan kuam me kawait mamiya ay masansal nan report o nan kamutang ko sanad maudano ko nang and sansal nan ko sanad pali maban mo ya custodian dan nakat mo niyo panutan wuksang pali maban invest mo niyo da kawait uya ban investment kan ano yaralap i kawait masansal nan report wad pagkumalwad an kakutung ata report o niya sa wote kamutang ko sanad uya pita ban report wad kalangan may Mr. Speaker. Kalangan Chairman for Cabinet report. May ito masinabing report.
Kami Senator Net. Kalangan speaker kaysa balay tungal sa karanwa miyan patron nuwaw patron miyan ta kami Thailand sapulman kita reporting standing kami to report mesan salay. Kariwan. Masular masan ben standing kami to report number koalisyon kuno laban niya Reisek Limaw ay panpo na sa kamagut sang Senator Net mamiya karyaman do paros mautung kamaguto masani A Pwuhng masani so kamagut paita ruk tayo ruting tiyer masani do paros mautung tayo sa bulman kita report what masani A Pwuhng masani so kamagut paita ruk tayo sa bulman kita standing kami to report of koalisyon kuno laban niya Reisek Limaw sang sa bulman ray committee and moon. Niya report chief Salam, Mr. Speaker. Masular ay panpo na sa bulman floor leader. Speaker ay jungal sakaran wow sapal. Iman kamagut mo kasambalwat jalan suspend order of business. Turog di apali ng basic silo unfinished business. Kriyaman. Dahil kamal ma labinansyo. Sa floor leader. Kalangan speaker kung kupura sang ni wawa ni magtial sa bulman giyong ay sun kumal ay pileo sa karagpurakan o pagkik chailan kak surog iti o apali pil calendar. Diyan siya lang mau kaway din floor leader tayo turok diyang to ng basic tayo ay pill calendar. Pag kamagito miya utupe ay men pagitang chailan katiyang po pill calendar o iban to na si chief clerk. Legislature Bill number reappeal may sakriyaw line sa Kumaw Bill for an Act repealing 11 PC 9-112 of Pohnpei Code in its entirety and adding in lieu thereof new sections to Title 11 relating to the managers and custodians of the Pohnpei Trust Fund and for other purposes only karyaw kem saklang watawat. Kalangan chailan ko diyan ang maasin ba ibin to na si chairman and money. Kalangan may Mr. Speaker ay jungal wow sa pal bangko puro mo yo bangko puro kan koros. Kalangan bagi bamble pada sa mga committee money. Nuwa o karakara kamagot malwat chailan kak uya ko puro ko yang karyaw o kem saklang watawat kamutang ko sa natin priyo kilometer karyaw leman dari sa lima. Diyan siya lang mau kamagot mamiya harus mautung kamagot masani Pwuhng masani so kamagut paita o kamagut paita tabang katiyanan masanabe. Miya masanabe chairman. Kalangan may Mr. Speaker ay tungalwa sa bal bangko puro mo yo bangko puro kan koros. Tatakwat nintuan na magkit uya tatakan withdrawal me pil padawana kamanamanin watawat kayo sang maluwat o assignment uyawiyang sa makamatin moni. Dari ipiliw pada kamatin sa makamatin moni o kapung kikupurmaon malwat. Makamanatar standing kamatin report o bukuwali sa kuno laban yari sa limaw. Utsung atar kawikan mamiyanan kamatan ko sa network. Ikamelele makawit mamiyanan report. Ichar pagtayalang kakadlamo tayo kadiyang nan karya wo kem saglan watawat and kamodang ko sa network pilo may sakriyaw de mangyari sa lima. Kalangan may Mr. Speaker. Kalangan chairman ko KAPWARESOU sa kawaw kamodang ko sa net maniya. Kaya ko puro informe siya Senator Movic makawatan din na Kalangan Vice Speaker. Kami Kalangan Mr. Speaker. Muna ganyan pa ito ay tungat sa karatan kay baniya wawan pa itong tama kamtiyang kiyo Mr. Speaker. Ngoy me an kip mapitak yung pwede iwat-watak kamumutan ko sa neto 252 patpatralang Board of Trustees Trust Fund Board of Trustees i soto patruwanda wasakis nan kamumutan ko sa neto me
apali Yamuwan Board of Trustees in fund watraban ya ititate Yamuwan or kalangan tayo mamasa nito what kami miyano kakawit. Mr. Speaker, ito nga kapungong Senator mo kabura may sansal. Sansal ng report me, kusunet word, panapali section and kusunet labyo, makasuneti. We have an investment may yang ako kukutaan port yung mabil ka naman taka. Bukit aglawat, ang ito section mapali trust fund manager o custodian. Anan kusunet upon, sansal me, wasakan me apali Board in investment so yang affected. Kamu tahu terlawat ang ada section 2 lebih nyar o pergi sekria o tebakan o section ya yang agi subsection mapali custodian o manager. Wasakan chorus nan kosan network tu itu yang agi mapali port. kalangan chair kalangan speaker Kalangan chairman, kalangan Senator Moby, kalala pagwapil kaway sa kata mata-mata kay masansalo kaway mamiye kalangan chairman o kawawapan kusunet may existence o what's masansalo may portionin kusunet o ito magtry pa namin kamu Senator the Vice Speaker Mika Kalangan man speaker gumgubra itong al sa karamisiguawan kaktuloy sa balmami ang itungal na full type nil lang rotonan basan ilang langut ay itong al sa karamiwagan kumiwan fifth floor tuluguwa orang nawan kaya mawan pagdakatayan na rapal sumatas para palik ay tingal yan mawan wow ang Pohnpei yung sa na katayan ng kapasakan ng bayo man speaker Nila raman mo kan sore rin o ikatong legislature wata kasi katiwan no kusunet uya ba makatay sa mga napali buglalang kakawata tetap ka kaduralan na kit in place mo niyan way pakon kan matapin tek teacher nan parakan kuen ka kuya kamao o kapayon way ikamel man niya wasayo matan nasumoyo ananen taik sang pamia kusunet mat nakakukuwak tapol abrawat anane santir yang kawit pata sang nikarabaw ng sekretary niya mumot sa balwat sabong jalan ka patungo-tumasan pa license Parliament. Ansal mayor kamagut miyo karyaman pe masular masan pe ay ban pole sa kamagut sang Vice Speaker dalam rutungti masan pe kamutan ko sundat wot pagi miyo karyaman pe ay ban pole sa koros mautung kamaguto masani Pwuhng masani so kamagut paita rok try rutungtian masan pe kamutan ko sundat wot pagi try bang katiyanan karya o kim seklan watawat aktaiban usus nengil o aktaiban katiyang nanusipan kamutan ko sunat riyab kilimay kriyaw labinyal riyay sa kilima. Chief. Senator Abram. Amen. Senator Abis. Senator Artui. Senator Carl. Amen. Senator Edgar. Senator Edmund, Senator Edwin, Senator Irons, Senator Joab, Senator La Torre, Senator Leben, Senator Liganet, Senator Louis, Senator Ludwig. Amen. Senator Miguel. Senator Movic. Amen. Senator Ned. Amen. Senator Simon. Senator Simna. Amen. Senator Simram. Mr. Speaker. Mine.
kalaman ensan salayang way masabal matay tatak to choose metok kamutan ko sunat riyop kilomesak riyaw lebanya riyasak limaw usus riyasak o sore mawang ranwat tay kamanalar kamutan ko sunat wat kalaman en senator ko privilege speaker, kamu vice speaker kalangan speaker, tantul kalantar, kamu kubro, ay tunggal sa kawa kampiyon land, ipakon malumumot kasampalwad, iman uwa kamu katuyo kan privilege, iman padawan kamu kat withdraw sang kampiyon land. Legislature Bill number Pwuhng la punya release Pwuhng Tapi legislature Bill Pwuhng la punya release tayo utrosang campaign land niwa Sal membiayai kamagut o miya karyaman pe karos mautung kamagut to macam ni uang macam ni show kamagut paita rok tribut royal kamutan ko sunat Pwuhng lebih ni riyasak tayo itu wana essential sang vice speaker sang committee sab o kamutan ko sunat word pat royal pan kupurkan mai pilka katakolokol kondo privilege speaker kamu vice speaker itu kalangan main speaker tan manan kondo privilege ay kumal sakaran wal iman patawan sakaray kamu momot kasampalwat tapi kailan ka place legislature bill number Pwuhng la punya release tayo tantul kalantar Chancel kamagut miya o miya karyaman pan kamagut karos mautung kamagut macam ni uang macam ni show pergi paita iman pil Sakawa senator kan kemarin Thailand place kamu matan ko sunat Pwuhng lebih riyasak tayo pan sa bulmatay pil kalender iman pagita Thailand kombal ma lebinansyo pag Thailand kombal ma lebinansyo